Sad će ovo biti malo seksistička fora. Kako da sad to izvučem? Mislim, vi žena. Ima ljudi. Znate vi koji su. Vi nemate prave prijateljice u stvari. Čim ti moraš čistiti kupaonu prije nego što ona dođe. Znači da ona tebe ne prihvaća takvu kakvi jest. To kod muškaraca nema. To se nikad nije znalo. Da muškarac koji će dolazi mi prijatelj pa idem počistiti kupaonu. O čemu pričaš, jebote? Pa on ti je prijatelj. Pa on zna kolika si ti svinja. On bi se iznenadio da je pospremljena. Šta je bilo? Jel ti neko provalio u kupaonu? Bi ga šokiralo. Pa u tome i je ljepota muškog prijateljstva, što on zna kolika si ti svinja i koliki si smrad i još uvijek se druži s tobom. To vi žene nemate. Vi morate uvijek, ja ću malo počistiti, dolazi prijateljica da ne vidi koliko sam odvratna. Pa muškarac kad mu dođe prijatelj, izlazi iz njegovog WC-a i veli, jebem ti mater, ali ti smrdi u WC-u, i veli, pa da. Pa jesi vidio kako smrdi, još se zbliži ih to, još jače prijateljstvo bude nakon toga.